goeienaand, broers, susters, also welkom hier by ons as Woensdag eerdiens. Ons begon om so nie aan die Woensdag opbou in die kerk. Maar ja, ons is hier as Woensdag vandag en dit is eintlik die begin van Lent. Ek het net so 'n bietjie agtergrond gee van voor nog die foto kom. Maar oor as Woensdag nou in die kan. Maar volgens die kerklike jaar het ons begin met Advent Sondag. Dus de 4 Sondag is eintlik die feeste wat begin met die kerklike jaar. So, ons het begin met Advent, dus die eerste 4 Sondag voor die 25 Desember. En dit was 'n tyd gewees vir voorbereiding en afwagting op die koms van Jesus Christus. En toe het ons die 25 Desember, dus Kersfees gevier. En Kersfees was eintlik die geboorte, volgens die vroeë kerke het dit nou ontskep op 25 Desember. Het hulle Jesus se geboorte met vreugde herdenk op die 25 Desember. Dan het ons die Epifaniefees. Nou Epifanie beteken dit om sigbaar of te manifesteer. Dit is toe God nou eintlik toe Jesus gebore was, het God homself geopenbaar in Jesus Christus. Jesus Christus is as mens na die aarde gekom. Toe God homself in Jesus Christus geopenbaar. En dit is ook die tyd van Jesus se bediening hier op aarde, sy doop, die besoeking in die woestyn, en sy leringe en sy wonderwerke wat hy hier kom doen dit op die aarde. Verlede Sondag het ons verheerliking Sondag gehad. Dit is die Sondag oor as Woensdag, verlede Sondag. En dit is toe Jesus verheerlik was op die berg. Toe Moses en Elia toe aan die verskynde daar so op die berg. Soms sê is Takot berg. Die ander sê is Emo. Takot, ja. Ja, maar op Takot, dit is die berg van som mense sê dit is die Emo. Maar ja, ek kan verder aan lees daar so in Matteus 17 en Markus 9 en Lukas 9 die verheerliking van Jesus. Ons is hier by as Woensdag, maar as Woensdag is nie 'n dag soos Kersfees en Paasfees nie, maar is meer 'n dag van vas. Meer 'n dag van vas en gebed. Dit is ook die begin van Lent. En dit sal nog aanhou tot en met Paaszondag. Dit is nou oor 6 weke, 6 of 7 weke. Nou in hierdie tyd word ons daaraan herinner dat ons sterflik is en dat ons sondig is. En in Genesis 3 vers 19, en dit is, dit is nou na die sondeval, vers 19, en die sê aan Adam, jou hele lewe lang, tot die einde van die dag, van jou dag, sal jy met moeite werk om iets te hê om te eet. Aan die einde van die lewe sal jy weer terugkeer aan die grond waar jy geneem is. Want jy is van stof gemaak en jy sal weer tot stof terugkeer. Nou as Woensdag is dit gebruik in baie kerke
om dan die as te gebruik van die vorige jaar so volle pakke met gemeng met 'n bietjie olyfs en dan moet om dit pakke so laag te doen. Die gemeente staat dan ook na vore en dan word die kruisie gemaak op hulle voorkop of op hulle taak. Dit is hoe dit maak as op 'n asbestsak. En baie keer is al ook van hulle kruisie ontvang met die hele kerk. Ja, dit herinner ons aan ons sondigheid en ons sterflikheid en ook op die hoop aan Christus se opstanding. En dit is 'n teken van geloof, bekering en ook die skepping van God. En dit sal ons ook dan sê die as later verbreek. Kom ons nader nou aan aanbidding tot God met 'n afwisselende voorlesing ook in daar van Psalm 103. As foto met dit net is volgende verse dan gebruik. Eer aan die Here, eer aan die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Soos dit was in die begin, so ook nou en tot ewigheid. Amen. Nou 'n oproep van aanbidding is Psalm 103 vers 1 tot 4. Dit sal voortgaan en dan sal die gemeente ook dan daarop reageer. Loof die Here met alles wat in jou is. Loof sy heilige naam. Loof die Here en vergeet nie een van sy weldade nie. Dit is hy wat al jou sondes vergewe en al jou siektes genees. Wat jou red van die graf en jou nie liefde en onverring kroon. Gemeente, genade en vrede van God onze Vader en Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing dan nou saam die lied nou af. Neem my Here. Kom ons staan, kom ons hartlik staan.
lewende Here. Ons bid nou dat die lewende woorde nie by ons harte van klip en 'n kop van Ester sal aanbreek. Maar in die Heilige Gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U. Laat ons aan die werklik ervaar dat U ons Vader is. Dat ons as kinders aangeneem het. Dat U ook ons verlosser is. Wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het. Dat U deur die Gees ons harte verlig om die stem te hoor. Amen. Ek het vanaand 4 skriflesings doen. 4 skriflesings wat ek voorhou. En na elke skriflesing wat ek vir u dit net gee om daarvoor na te dink. Nou ons eerste skriflesing kom aan uit Joel, as die Bybel sê daar, Joel 2, vers 1 en 2. Nou Joel is een van my klein profete, wat het ook die dag van die Here aangekondig het. Joel 2, dit is in die Ou Testament, na Daniël, Hosea. Blaas op die trompet in Jerusalem. Maak alarm op die heilige berg. Al die inwoners van die land lewe van vrees. Want die dag van die Here kom en is naby. Dit is 'n dag van duisternis en donkerte. 'n dag met dik wolke en 'n intense donkerte. 'n magtige leer skyn skielik oor die hemels, oor die lig van die daglicht. Hoe geweldig groot en magtig is hulle nie. En niemand het nog ooit so iets gesien nie. En niemand sal ooit weer so iets sien nie. En dit is 12. En die Engelse gedeelte doen daar so. Even now, declare the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Break your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. And He relents for sending calamity. Who knows? He may turn and relent and leave behind a blessing. Grain offerings and drink offerings for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion. Declare a holy fast. Call a sacred assembly. Gather the people, consecrate the assembly. Bring together the elders. Gather the children, those nursing in the breast. Let the bridegroom leave his room, and the bride her chamber. Let the priest who minister before the Lord weep between the portico and the altar. Let them say, spare your people, O Lord. Do not make your inheritance an object of scorn, a byword amongst the nations. They should say among the people, where is their God? Iemand vir die regtyd om daaroor na te dink.
Ons tweede gedeelte, tweede skriflesing, kom uit 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5. Oortigste vers. We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making his appeal through us, we implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. And verse 6, verse 3. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the days of salvation I'll help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ons derde skriflesing kom dan uit die Evangelie van Mattheus 6. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from the Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce with the trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know that what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. In verse 16, when you fast, do not look somber, as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious for others that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. And do not store up verse 19, sorry. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. If we reflect on that,
for the director of music, the Psalm of David. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Have mercy on me, O Lord, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquities and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you and you alone have I sinned, and do what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justify when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time when another conceived me. Yet you desire faithfulness, even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out my iniquities. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from the presence, or take the Holy Spirit away from me. Restore me to the joy of your salvation, and grant me a Holy Spirit to sustain me. Then I will teach my transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from guilt of bloodshed. You are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I will bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. Give you some time to think about that. Ons gaan nou oor en belei ons skuld voor die Here, soos daar op die skrif gestel. Heilige God en genadige Vader, ons bely teenoor U en teenoor mekaar dat ons gesondig het in gedagtes, woorde en dade, deur dit wat ons gedoen het en dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het U nie lief gehad met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte nie. Ons het ons naaste lief gehad soos onsself nie. Ons het ander nie vergewe soos wat ons vergewe is nie. Here, wees ons genade. Ons was doof vir die roepstem om te dien, soos wat Christus ons gedien het. Ons het nie dieselfde gesindheid in ons gehad, as wat daar in Christus was nie. Ons het die Heilige Gees bedroef. Here, wees ons genade. Here, ons bely nou ons ontrou van die verlede, die verkeerde dinge wat ons gedoen het, ons blindheid vir die woord van ander,
ons onverskilligheid in die aangesig van onreg en lyding. Here, wees ons genadig. Skep vir my 'n rein hart, O God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Amen. Ons gaan nou oor met die nog van die as. Die prysie in die as. So vlieg wat ons was, dat ons so. Hy loop tot die wende. So ek gooi uit nou om na vore te kom, om dan die as, die prysie op die vloerkop of op die aan, maak die saak, die kees. Jy kan na vore kom, en dan daaraan dat jy sterflik is, en sondig is. Maar dan ook daaraan, dat Jesus die op plek gesterf het, en dat sonde gemaakt is. Dan daaraan, dat jy aan God hoor. En jy kan na vore kom, en dan kan ons. En daaraan, dat ons sondig is. En dan daaraan, dat ons in Jesus aan God hoor. Dan daaraan, dat ons sondig is. En dan ook daaraan, dat ons in Jesus Christus aan God hoor. Dan daaraan, dat ons sondig is. En dan ook daaraan, dat ons in Jesus Christus aan God hoor. En daaraan dat ons sondig is, en ook daaraan dat ons in Jesus Christus wordt gehoord. Dan daaraan dat ons sondig is, en dan ook daaraan dat ons in Christus aan God gehoord. Dan daaraan dat ons sondig is, dan ook daaraan dat ons in Christus aan God gehoord. Dan daaraan dat ons sondig is, dan ook daaraan dat ons in Jesus Christus aan God gehoord.
ons dit saam. Here, hier voor die aangesig besef ons, alles wat leef vergaan. Ons erken dat ons ook stof is en tot stof sal terugkeer. Maar die stof kan U 'n nuwe wêreld skep. En laat die as wat ons nou op ons voorkop in ons hande geplaas het, en voor ons 'n teken sal wees, nie net van die verganklike nie, maar ook van die nuwe wat sal kom. Amen. Ons gaan afsluit met 'n uitsendingslied met 2:18. Lei ons, Here. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
geseënde vaste